alcalde de Villa Virgen, es grabado recibiendo coima de una empresa o de personas que realizaban expedientes técnicos. Maypinkay, pita kay umalyasri kay sayamandari. Kay saya, este distrito se denomina Villa Virgen Maypi, kay la convención Guamanipi, y chakaya chanay kay alcalde y matata rawas kagaran, holgechatan pay mañakuspa kay expediente técnico rawas kunamanta. Ella kay kuna kay yuisapa atojina kasqaku. Hinaspa imata ruwarunku paykuna kay se lograron escawa grabar parinko kay alcalde tarik. Hinaspan kay alcalde mana maymapas kunan ay reguita tiñachu. Asompas llakisqa wawqipanay kay alcalde llakipi tarikun kayna qullqikunata chaskipakusqanmanta. Chaynan pero suyunchisqa imaymana umalliqkunaqa chaynallaña kawsanku lluw mana llapankuchu pero lluw kawsanku chaynata. Chaymi wawqiypanay kay alcalde tarichikun hap'ichikun con las manos en la masa nisqari. Chaymi imatan kunan rawanqa imatan ninqa noqanchisqa chayqaqta wawqiypanay allintan imatapis ruwarinanchis tupananchiskama wawqipanaykuna.